Lawe ke thatha owakho ayefelwa kuwe, okunengi mina lawe sizakukhuluma. Ethi nxa engatsho njalo uMathambo waqonda lapho abekade elele khona. uDube loMatshumo baqoqe izinto zikaSilibaziso olokhu ebubula okomdlwane wogodo layo. Kuyabonakala ukuthi uyafuthelwa. Ithemba lokuthi uzavuka ephila lincane kakhulu. Baba, singadlalisi isikhathi sethu simusa esibhedlela. Myekele azifele. Phela lesibhedlela angithembi ukuthi basakujabulela ukumsiza uSathane lo. Matshuma lo. uDube ugane unwabu usefisa lokumqedisela ngezandla zakhe. Bamhudule ngenyawo efuthelwa, bathi nxa bengafika enqoleni bamphakamise ngezigodo bemfuqela ngaphakathi. Kubuhlungu okaSilibaziso njalo kuyadabukisa kakhulu. Laye uselalo ithemba lokuthi lamhla lusuku lwakhe lokuvalelisa umhlaba. Alubana ukufa kuyavimbeka, kwakufanelwe kuvinjwe ukuze kungathathi abazali abantwana basasebancane. Okubonwa ngabanye abantwana ngemva kokutshiywa ngabazali kulingana lotshaka. Ezinye izihlobo ziphenduka inyoka ebantwaneni, nanko zibahlukumeza ngokwedlulele. Kujika kube sengathi abantwana bayazicelela ukutshiywa ngabazali. Kwabakhulekayo enkosini, lalabo abachitha igwayi phansi, lingazikhohlwa inkedama, lizicelele uzwelo kumdali. Nxa kuyisijeziso, hlezi asehlise kancane. Sezithwase zaba zinhlanu izinyanga selokhu uSilibaziso wehlelwa yilowa yamhlolakazi. Yebo ke wasinda ngomusa, kodwa umthwalo wachitheka. Ukuthi wasinda kanjani lokho angeke akuchaze laye. Omalumakhe labo kwabamangalisa lokho, nanko basebevumile ukuthi kasekho emhlabeni. Nxa uNkulunkulu engakalibizi elakho ibizo, akekho ongakwenza lokho. Ngomnyama esibhedlela bathi uselegcikwane lesandulela ngculazi. Bamkhuthaza bathi lokho akuchazi ukufa, kumele anathe amaphilisi akhe nsuku zonke uzaphila kuhle. Khathesi ke imvelo isibukeka inhle kakhulu, izihlahla sezihlumile, uqethu seluluhlaza tshoko. Kangeke utsho ukuthi ngenyanga epheleyo bekungela mahlamvu ngitsho ezihlahleni. Injalo imvelo, kungadlula ubusika izihlahla ziyahluma kube kuhle. uSilibaziso selokhu waphenduka emendweni okwesibili, uphakathi kwelitshe lembokodo. Udatshukile ngitsho lazimpahla zangaphansi. Ezinyaweni usegqoka amanyathela azikhandela wona. Bahleka baze baqamelana ozakwabo nxa besikha amanzi. Hayi Nozipho, khuluma lomngane wakho, uyasiyangisa thina. Aluba waqinisela kuJabulani, wayezaguquka amphathe kuhle. Ngumqamelo lowo ozalwa nguNtini. Sengaze ngadela mina ngoNozipho echaya izandla. Amadoda, uyazifela lwana umuntu oseqede ilizwe lonke, sekukabili ekhipha izisu. Yiphi futhi indoda ezabuya imthathe? Kuphendula uSanele ongumnawakhe kwalikwa. Besakhuluma njalo, Thuchiyani uSilibaziso. Litshona njani mankazana? Hayi ngiyalizwa liyangiyeya. Ingcono mina ngaphenduka emendweni. Lina ke elilokhu lizalela ngakini esikhundleni sokuthi libonisane ngempilo, lina liyangihleka. Kanti kalazi yini na ukuthi kuthiwa inxeba lendoda kalihlekwa? Sanele, ubona mina ukugula. Umnewenu ogijima kangaka awumbali ngani? Alazi lutho ngami lina. Lawe Nozipho ngikuthembe kangaka, usungaze ungihlebe. Abaziyo bathi umsizi ngowembiza zonke. Hawu, okwaziyo yikho ukubana ngumabuye kwendeni
ungaphethe lutho. Kungcono ukuzala kulokuba ngumbulali. Walandani komalumakho sibili? Dinga umsebenzi nkazana ugeze, ungabi ngumabuya okwendeni kwesithathu. Atshaye izandla uSanele abe esecela umqamelo ukuthi amethese. Yibo labayana behamba bemphethe uSilibaziso baze bayesithela ngale kwesifula. Acine engasela ndaba lokuthi abantu bathini, abone kungcono ukukha amanzi abuyele ngekhaya. Kulumhlaba abantu bavele bayakhuluma, kukuhle loba kukubi. Ngakho-ke bazahlala benyeya. Yena sekufanele akhangele phambili ngoba akukho okuzakalula empilweni. Aqonde ekhaya ethwele umqondo. Engakasibeki phansi isinqe uMachuma akhulume ngohalado olukhulu esithi kumele ayatheza inkuni. Mzuzu lo alitshisi lenyula imizoko emanzini, kodwa anikele khona uSilibaziso. Kungemzuzu mngaki ebesefikile emafusini, useginqe senuka izithukuthuku, esathi wephula ukhuni kanjalo ethuse ngumuntu osegamula ngemva kwakhe. Engakakhulumi kube sekubingelele lowo muntu. Sakubona ntombenhle okwelanga liphuma. Yebo, uvuma nje usethwele inhloni ngezandla. Nanko isigqoko asigqokileyo asikhanyi umbala waso ngenxa yokuganjelwa kanye lokungcola. Mina-ke nginguVictor Dlamini, ngokuhlala ngisesabahwisa. Ngithe-ake ngibethwe ngumoya wasemaphandleni, sengimangala nxa sengeqele kulesi sigaba. Yaze yabanhle imvelo kanye labantu bayo, ikakhulu wena ntokazi. Lizethule ijaha mabili lelo. Sengethukile phela, ngiyabazi abafana balapha. Pho nxa usuka lapha uzayazini na indlela? Abuze khangele phansi uSilibaziso. Kutsho ukuthi usuzangiphelekezela. Angithi nguwe ongenze ngazofika lapha. Futhi angivizanga muntu mina. Ngilethwe nguwe phela lapha. Ngizwe ugamula, uyalitshaya ihloka ntombi. Ungubani ibizo lakho? NginguSilibaziso Ngwenya, ngihlala ngale phetsheya kwesifudlana lesiyana, ekhomba ucwadlana ngesiphongo. Ngisibonile isifudlana ositshoyo. Kuhle-ke mangwe, akuthi ngikugamulele ezinye-ke masitshela. Uzabe usenza umyaba lami ngihle ngithole ithuba lokuxoxaxoxa lawe, funa ngizitholele umfazi wokuthatha. Kuyabonakala ukuthi awekho amajaha esigabeni sakini lesi. Nxa ekhona alubana awuhambi wedwa siphalaphala sentombi. Waze wangihlekisa Victor. Uthatha mina. Hawu, uyinyamazana yini? Anikine ikhanda uSilibaziso azikhangele yena, abuye akhangele uVictor ogqoke kahle waphinda waziqhola ngamakha anokelelayo. Angimfanelanga uVictor mina. Ezithandabuza. Othini? Ethuke uSilibaziso ubethi ukhulumela phansi njalo lo Victor ubuqamama laye ugamula isihlahla sephane kanti useduze. Yini azikho na izintombi uze uchaphele kithi? Mangwenye, angazi ngichaze ngithini, kodwa zikhona. Kuthiwa induku enhle iganyulwa ezizweni. Ngizwe lasegazini ukuthi nguwe owami. Ngithe ngikubona nje ngezwa kuqubuka imizwa yothando ngaphakathi kwami. Ngeso lengqondo ngikubona usungumkami, unina wezingane zethu. Esitsho ngokuzethemba uVictor. Victor, libala ngami. Ngikhangele ubone ukuthi nginjani. Kanti angithi abaziyo bathi ukhuni olungaziwayo aluthezwa. Okunye angeke ngikufihlele buti. Ngakhutshwa isisu mnewethu. Esinye sachitheka lapho engangendele khona. Lo mzimba wami awuhlambulukanga. Njengoba esibhedlela bathi ngilegcikwane lesandulela ngculazi.
Ungibona njengomfazi ngaliphi? Ngaye ngendisela kwenye indoda eyayingaphilanga kuhle ekhanda ngokwengqondo. Ngendisa lakwelinye ikhehla ngaze ngalahlekelwa ngumthwalo. Sengigulela ukufa mina. Ahle azithulule zonke uSilibaziso funa uVictor angaphitsheki ngokumqomisa. Kudala ngifikile lapha Silibaziso. Ubukhalelani? Nxa esibhedlela bakuhlola igazi, qhubeka unatha amaphilisi akho nsuku zonke. Ukuthi kwathiwa ulegcikwane akutsho ukuthi awusenguye umuntu. Uyanatha amaphilisi uphile impilo enhle kakhulu. Wende uzale abantwana abangelawo umkhuhlane. Kungani ucabanga ukuthi ugulela ukufa? Umzimba wami uphihlika izilonda, lawe awudingi kutshelwa Victor. Aqale ukuhlengezela inyembezi uSilibaziso. Ungakhali mangwe. Mina angikuboni njengomuntu ogulayo. Sondela eduze kwami. Esabe uSilibaziso uyaqala ukuxoxa lomuntu okhululeke njengoVictor. Uphila impilo yasemadolobheni. Ungaze ube uyangifihlela kodwa awuhlali ekhaya. Isikhumba sakho siyakufakaza lokho. Ngicela amanzi okunatha Victor. Angaphenduli uVictor kodwa amqhubele amanzi awanathe uSilibaziso qede awachithe. Esathi uyawachitha akhulume uVictor. Ubucela amanzi usenzela ukuwachitha. Adwamule ibhodlela lamanzi uVictor ahle awaqedise. Kummangalise lokho uSilibaziso ukuthi engathi elezilonda indaba engamenyayo. Uyawanatha? Abuzi ngokukhulu ukumangala uSilibaziso. Hawu Silibaziso, ngingumuntu mina, angisiyo inyamazana. Ngicela kusasa sihlangane lapha kulodaba engifisa ukuxoxa lawe. Ngiyaqala ngqa ukuzizwa kanje ngomuntu. Intobeko kanye lobuntu bakho bungenza ngigqize intokozo ngiziqhenye ngobunguwe bakho. Ngeke angivumele umalumekazi. Daba luni lolo? Nxa ungithanda uzabona icebo. Alothuke uVictor athi qotshotsho phezu kwesigodo. Uthando solungena ngaphi lapha? Angikazimisele ukuba sethandweni ngoba luyahlukumeza. Etsho esethukuthele uSilibaziso. Kulungile ke. Nxa ufuna umuntu wokuxoxa uzangithola lapha. Ilanga selitshonile. Kukude lapho esiya khona. Khangela emuva usungcolise isigqoko sakho. Zimphathe inhloni uSilibaziso. Isichibi akade egcike ngaso usilahle ngesikhathi elahla amanzi. Ubezitshela ukuthi angeke ophe kakhulu. Nansi isilamba sami, bophela iqolo hlezi uhlangane labantu. Angaphenduli uSilibaziso athathe isilamba sikaVictor enze kanjalo qede acele indlela. Kanjalo nje angivaleliswa. Hawu, umuntu wesabahwisa ufuna ngikuvalelise ngayiphi indlela lamhla angilibona. Ngicela ukukwanga kancane. Akubone ukufica echaywa uSilibaziso asondele masinyane uVictor amuwolele esifubeni sakhe esikhulukazi. uSilibaziso azwe inhliziyo yakhe ichaya mawa. Kungabe kuyiyo yini indoda yephupho lami le? Aqabuke esekhulumile kube kuhle ngoba uVictor akamzwanga kwasilaye ukuthi ngemicabango usekhulekela ukuthi baphinde babonane loSilibaziso. Ngicela ungethese umnyaba lo, uyasinda. Nxa ethi uyawubeka ekhanda likaSilibaziso awe ngenqulu amlekelele ngokumbamba isandla aphakame, baphethe ngokuphungula inkuni qede amethuse behlukane. uVictor amphelekezele ngamehlo emkhangele ntwa engasacwayizi. Enhlizweni uthi ngayibona ngayithanda lintokazi yakoNgwenya. Sekuqala ukuhwalala kodwa uSilibaziso akakafiki ekhaya. UMajuma useqhumaqhuma manje kwelikade asuse ekhangele uNokukhanya. Kuzadliwa nje vele lamhla khonapha imbiza ingakabi seziko. Kanti ungaphi uSilibaziso lo? Lami uSilibaziso uyangiqeda mama. uNokukhanya lo.
Beka-ke imbiza eziko noKhanya, lo ozalala engadlanga futhi njengayizolo. Lawe akuzame ukupheka noKhanya, uzaba umfazi onjani ongakwazi ukupheka? Kuthanya silele sibulawa yizisu ngamaqebelengwane obuwaphekile. Kumele ufunde mntanami. Mina lo mama ngibambe imbiza sibili, aphendile uNokukhanya ekhangele izandla zakhe. Nceda Madu, enguphi laye uSilibaziso lo, umuntu ophihlika izilonda ezilobovu njengoJobe waseBhayibhelini? Pheka-ke ntombi, emzini wakho uzaphekelwa ngubani kanti? Mina mama angeke ngendele ekhaya, ngizakwendela edolobheni endodeni eyabe ile mali ezangitshada ingifake indandatho emunweni, idinge lo muntu wokuncedisa endlini. Usukhuluma-ke mntanami, kumele ubuyele esikolo ukuze abantu bengakuthatheli phansi. Ngiphinde isikolo futhi mina? Kangeke mama, ngizafundela umsebenzi wezandla eNyathi. Esakhuluma kanjalo akhangwe nguSilibaziso engena esangweni ahle amqolona. Weya lapho naSilibaziso, ubusutheza ngaphi? Kumbe ukulophilisani wakho? Alahlele umnyaba phansi uSilibaziso asondele eziko. Nxa ethi uyaguqa uNokukhanya amqunge ngamanzi alobukhokho, ayizwe injunjutha inhliziyo yakhe uSilibaziso. Nangu umuntu emonela usuku lwakhe, ehluleke ukuzibamba, ayinamathisele esihlathini sikaNokukhanya impama, adiyazele aze ayebambelela emdulwini. Ungaboni ngoba ulabazali abakuyekelelayo ucabange ukuthi uzadlalela phezulu kwekhanda lami. Nxa bengakulayanga ngizakulaya-ke mina. Ngonani kulumuzi kanti vele? Kusenzeka konke lokho uDube beqhamuka wahle wafuthelana ngolaka. Ngiyakubona wena mntakantombi, usudlulele sibili. Yinto yakubalekisa emendweni waleya ngithi? Atsho ephosa induku uDube sengathi ujikijela inqina, avike uSilibaziso, idlule induku yetshaya uZibusiso obephulula umdlwane bakhe, athi qanya umfana eqaleka. Kutatazule kakhulu sebemthela ngamanzi, akasathi nyaka ngelikade aze athi cwayi cwayi aphaphama. Engaphiwa kudla uSilibaziso, ufuna ukungiphendula umbulali womntanami nxa? Kuphetha uDube enxapha. Kusesigabeni sesabahwisa lapho kwakhele khona uSiphiwe Dlamini, unina kaVictor. Ulabantwana abathathu uMadlamini. Uyise kaVictor waphika umthwalo wadubeka esodla uVictor. Ngokwelekana kweminyaka wayengwa nguBhanda wezizweni, wamzalisa abantwana ababili, uBabongile loRose. Qede lapho wadla phansi, kazange esathula enye indoda. Wagula waphosa wafa. Wathi eseqinisile abafowabo bamkhomba indlela, yikho ukusuka azokwakha kulesi isigaba. Sekuthe hwaqa, akahlalisekanga uMadlamini ngendodana yakhe esilokhu engakafiki, sekuze kumnyama. Engabe eye ngaphi nje engazisisi izindawo. Babongile, umnewenu kumbe uyenkayelo hlalani ususa uRose. Bancane bona basemfundweni amabanga aphansi bomabili. Awumazi umnewethu Rose, usengatshaya aze ayefika koJosias edinga omalukazana bakamama. Hey lina, ake lithule umsindo. Uyabeyelayo lo ngubani indlela yakhonale uVictor? Ukhulile umnewethu mama. Dlana sizaze siqande isitshwala. Angithi uhlelani usuka khonale? Akuvumi Babongile. uRambo wakhuza nje, kwenze njani? Akukhangele esangweni, engxenye nguye. Alubana uhambe ngemota bengizahlaliseka, kambe uhlalani usengaze yakhalele ukuphelekezelwa sibili. Achaye izandla uMadlamini, kaselankani ngendodana yakhe esitshone ilanga lonke engiyekho. Nelikade angene uVictor, umoya wakhe uphansi. Unina athethe okuzwayo ngokuhamba ebusuku, lugcine seludedile ulaka, emtshela ukuthi utshiswe lilanga kakhulu.
Inkalakatha ibuye ibalisa ngendlela yonke ezicabangela uSilibaziso. Selokhu ephume emini ephelekezela umngane wakhe uHlalani waze wazithola esehlangene loSilibaziso omkhangeleyo. Useleviki esesabahwisa nanko wafika ngokugula kukanina, akafuni kuzwa lutho ngayo intokazi yakoDlamini eyamletha emhlabeni. KoDube sebelele ezinzulwini zobusuku uSilibaziso avuswe yindlala, anyeke njengomangoye enyonyobela ijuba esizeni ayemkulwini, afike avule imbiza afice zilamanzi zonke, abuyele exhibeni lakhe athathe isilamba sikaVictor asiqamele, azwe ukukhala amaphepha, akhuthukhutuze emakhukhwini, athole amakukisi azidike. Isilamba ufike wasilahlela ngemuva kwexhiba lakhe usidobhe eqeda kugeza, lakhona ubegeza ngamanzi. Inhliziyo yakhe isikuVictor, uzibuza angaqedi ngesenzo sikaVictor ngoba inengi selimenyanya ngoba lisithi uyagula, laye uyakubona ukuthi kaphilanga. Kuhle ngoba isikhumba sakhe sesitshile. Okwemane nje ekhuluma uVictor engathi uyangithanda. Nginje nxa eqinisile yiyo indoda engiyifisayo engasoze yangahlulela. Yena ulomusa lothando, ngeke bangivumele ekhaya nxa engathi uyangithatha. Umalumekazi engama endleleni yami ngesichitho. Ukhuluma yedwa uSilibaziso aze akhumbule unina. Engabe walala okunjani na engasabuyi kuye langephupho. Akhale aze abe lesibibithwane, agcine ejumeka ngoba ubuthongo bulamula konke. Vuka wena njanyana, vuka! Inja leyo kuthi lokuthi izolo utshaya umntanami ngenhlanekela, usabangazi kuhle lamuhla. Ukhuluma ekhahlela isivalo uMachuma engabe esanda ngemibuzo amkhweze ngoswazi angene eluthwele luze luqamuke, asale elezimvimvinya uSilibaziso. Ngiyakuhlonipha ukuthi ungumuntu omdala. Ulesibindi sokungiphendula noSilibaziso, atsho emfuqela emdulwini, lamandla awakho kuSilibaziso, sekulamalanga amabili encitshwa ukudla. Ngiyaxolisa malume. Uyanuka futhi ungathi kufele igundwane lapha endlini. Sukuma uyegeza okhe amanzi. Inkunuza zithe zalitshiza nse zitshe izilonda lezi. Asukume ediyazela uSilibaziso, esiswini kukhala umoya, aqinisele kodwa inhliziyo yakhe isisekuthezeni inkuni ngoba ulethemba lokuthi uzahlangana loVictor. Isahluko sethu ese-15 siphela lapha. Asihlanganeni-ke kusahluko esilandelayo, asazi-ke ukubana uSilibaziso yena eyakhe impilo ingenjani. Siyabonga.